Mitolon to romi ami al， 祈祷每一天。Hapinangan ami parita tonika umaan ko matatulungay i nafalutuan no kawas a lemak， 要查验什么是合乎上帝心意的事。Sarigaka mapulong， 平安。Malatsay kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I Yosua sakasiwa at sifang sepat safaw at tusir suarsa layap hanno Israel at tamlaw ko miming a kakaanan ng ra nikaw rira sa ay bilicay zang ra to tabang saan 以色列人收下了他们的一些食物，但没有求问上主。约书亚记9章14节。Sarikakaaw liasan ko tati ihay, imaran ko nga ayayi, o matatulungay i nafalutuan no kawas a lemak ko nini. Nika, marataang ko falutua no Israel at tamlaw, amitulto to anuf no tireng. Unini ko saka masapit ato masawi no ala ng rajang ra, saka ngaliungyu to ko finaulan。弃绝邪恶，持守良善，这是合乎上帝心意的行为。然而，以色列人却因为骄傲，顺从自己的贪念，导致他们被敌人欺骗和诱惑，招来民怨。Mitolong kita， 我们同心祷告。Tabangaw nanay pafrian isu kako to taneng。To sakafanaaw ako amitluto to nafalutuan iso amitlemak to maamaan. Ta mamalahchi ko nitlemakan ako. 上主啊，求你赐给我智慧，让我懂得凡事遵行你的旨意，使我诸事亨通。Pakani i tatamaanay ang nganganutapang G. Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。